muri Uvira kugaruka kw'abacancuro b'abanyaburayi ku ruhande rwa FARDC bituma havuka impungenge ku mutekano n'amahame mpuzamahanga. Mu gihe kandi ku rundi ruhande igihugu cy'Uburusiya buri kuvuga ko bwiteguye guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma y'Uburusiya yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ku mpande zihanganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yaba bisabwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande nanone Ubufaransa ndetse n'igihugu cy'Ububiligi byasabye Perezida Felix Tshisekedi gutangiza ibiganiro by'amahoro nk'inzira y'amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya yose rero ni amakuru tugiye kurebera hamwe y'ibikomeje kuranga umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndetse tuzajya dukomeza kubakurikiranira hafi ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko intambara ikomeje gukomera hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ntabatindiye rero dutangirane n'iyi nkuru, aho muri Uvira kugaruka kw'abacancuro b'abanyaburayi ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bituma havuka impungenge ku mutekano ndetse n'amahame mpuzamahanga. Amakuru aturuka kubakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanyi b'abacancuro bakomoka mu Burayi bongeye kugaragara bakorana n'ingabo za leta FARDC mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru kandi akaba atangiye gusakara mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri uyu mujyi nyuma y'uko wari umaze gufatwa n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23. Nyuma yaho ingabo za FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro iyishyigikiye irimo Wazalendo bongeye gusakara muri uyu mujyi ubwo AFC M23 yakuragamo ingabo zayo ku bushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guhera kuwa gatanu amakuru menshi yizewe yakomeje kwemeza ko abo bacancuro b'abanyaburayi bafite uruhare rugaragara mu bikorwa byo gucunga umutekano wa Uvira, aho bakorana bya hafi n'ingabo za Kongo FARDC. Aya makuru kandi avuga ko abo bacancuro bagenda bari kumwe n'abasirikare ba leta mu maronda atandukanye akorerwa muri uyu mujyi. Nanone kandi hari ifoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga abo bacancuro bari kumwe n'abasirikare ba FARDC mu modoka y'igisirikare cya Kongo. Ibintu byakomeje gukurura impaka ndetse n'impungenge ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kubakurikirana ibibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ku rundi ruhande andi makuru avuga ko abacancuro b'Ababiligi bari muri Uvira, amagambo yakomeje guteza kwibaza ku kamaro n'ingaruka z'ubu bufatanye. Gukoresha abacancuro mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo si inkuru nshya, aho mu ntangiriro z'umwaka ushize w'2025 ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma, hari abacancuro bafashaga FARDC bafashwe mpiri n'uyu mutwe wa M23 nyuma baza kunyuzwa mu Rwanda mbere yo gusubizwa mu bihugu byabo byo ku mugabane w'u Burayi. Bongeye kandi mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Kongo Jacques Shabani Luko Bihango yigeze kwemeza ku mugaragaro ko igihugu cye gikomeje gukoresha abacancuro mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X. Icyo gihe yifashishije izina Blackwater rizwi cyane nk'umutwe w'abacancuro b'Abanyamerika. Aya magambo y'uyu muyobozi yahise anengwa cyane bikomeye n'abatandukanye mu rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje kandi biteye impungenge kubona umuyobozi wa leta yishimira gukoresha abacancuro mu gihe bizwi neza ko iyo myitwarire ihabanye n'amahame n'amasezerano mpuzamahanga agenga intambara n'umutekano. Mu gihe umutekano wa Uvira n'ahandi mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ingorabahizi, kugaruka kw'abacancuro b'abanyamahanga ku ruhande rwa FARDC kongera kwibutsa isi yose ikibazo cy'ingaruka z'ubu buryo ku mutekano w'abaturage, ku bwigenge bw'igihugu ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande guverinoma y'Uburusiya yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ku mpande zihanganye muri Kongo mu gihe yaba bisabwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo.
byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Minisitiri Lavrov yavuze ko nta cyizere gihari cy'uko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo izarangira vuba bijyanye n'ibibazo bikomeye bihari bitarabonerwa umuti. Umukuru wa diplomasi y'Uburusiya yunzemo ko igihugu cye cyifuza kubona umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'Uburusiya na Kongo urangira, aho yagize ati dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza na Kongo hamwe n'u Rwanda kandi turifuza kubona uyu mwiryane uri hagati yabyo urangira, gusa mvugishije ukuri iby'uko iyi ntambara izarangira vuba aha nta birimo. Lavrov yunzemo ko Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza, aho yagize ati turamutse dusabwe kuba umuhuza nta n'umwe tuzangira. Kuri ubu imyaka imaze kuba 4 ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zihanganye mu ntambara n'umutwe wa AFC M23. Icyo gihugu kivuga ko uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri Lavrov ubwo yabazwaga impamvu iyi ntambara itarangira mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinywa i Washington hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba umutwe wa M23 ufite imbaraga nyinshi. Aho yagize ati ku byerekeye no kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iyi ntambara iri mu ntambara 8 ku isi avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye bimaze igihe kirekire cyane, rero nibitabonerwa umuti ntushobora kuvuga ko wageze ku masezerano. Yunzemo agira ati iruhande rw'ibindi bibazo byinshi hari n'umutwe wa M23, si ukuvuga ko wemewe n'amategeko ariko ni umutwe ufite ingufu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Ubufaransa n'Ububiligi byasabye Perezida Felix Tshisekedi gutangiza ibiganiro by'amahoro nk'inzira y'amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa n'Ububiligi byasabye Tshisekedi gutangiza ibi biganiro, aho Ubufaransa n'Ububiligi byasabye Tshisekedi gutangiza ibiganiro by'amahoro bidaheza impande zose, byagaragajwe nk'inzira yizewe kandi irambye yo gukemura amakimbirane amaze igihe kirekire aranga abanyekongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 19, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yasabye abanyekongo bo mu byiciro byose kurenga amacakubiri n'amakimbirane ya politike n'ayandi, bakiyemeza kuganira mu bwisanzure ndetse no kongera kubaka igihugu cyabo gishingiye ku bwiyunge n'amahoro arambye. Iyi minisiteri yagaragaje ko icyo cyifuzo kiri mu murongo wa gahunda y'amahoro yateguwe mu bufatanye bwa Kiliziya Katolike n'Itorero Anglikane, isaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kwemera kuganira n'impande zose zirebwa n'ikibazo cy'umutekano zirimo n'imitwe irwanya leta nka AFC M23. Ku ruhande rw'Ububiligi, Umwami Philippe yagiranye ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi i Davos mu Busuwisi, aho bombi bari bitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu World Economic Forum. Ibyo biganiro byibanze ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo byakemurwa mu buryo burambye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasobanuye ko Umwami Philippe yasabye Perezida Tshisekedi gutegura ibiganiro by'amahoro by'abanyekongo bihuza impande zose kandi bidaheza n'umwe, amwizeza ko Ububiligi bwiteguye gutanga umusanzu wabwo mu gushyigikira ibi biganiro. Yagize ati twashimangiye ko dushyigikiye ko ikibazo kiri muri Kongo gikemurwa binyuze mu nzira z'amahoro, hubahirizwa ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, kandi tunasaba ko haba ibiganiro by'igihugu cyose bidaheza n'umwe. Kiliziya Katolike n'Itorero Anglikane bikaba bimaze hafi umwaka wose biteguriye gahunda y'ibiganiro by'amahoro by'abanyekongo. Muri uru rugendo byaganiriye n'abantu bo mu nzego zitandukanye zirimo abanyapolitike, imiryango itari iya leta,
n'abayobozi bo mu bihugu bitandukanye hagamijwe gukusanya ibitekerezo n'inama byafasha Kongo kugera ku mahoro arambye. Aya madini kandi akaba agaragaza ko amahoro arambye muri Kongo atagerwaho hatitaye ku mizi y'ibibazo byugarije iki gihugu kuva cyabona ubwigenge mu mwaka w'1960. Ibyo bibazo birimo imiyoborere idahwitse, umutekano muke, ibibazo by'ubukungu, isesagura ry'umutungo kamere ndetse n'ihungabana ry'imibanire n'ubwiyunge bw'abanyekongo. Nubwo bimeze bityo, guverinoma ya Kongo ntirashyigikira ku mugaragaro iyi gahunda yateguwe na Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani. Isobanura ko ayo madini atamagana ku buryo bugaragara ibikorwa by'ihuriro AFC M23, ahubwo ubutegetsi bw'i Kinshasa bukaba buri gutegura izindi gahunda z'ibiganiro by'amahoro bwifuza kwiyoborera, nubwo bigaragara ko zifite nyinshi zihuriyeho n'ibitekerezo byatanzwe n'aya madini. Ayo nguko rero, ayo niyo ma updates y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa gukora uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye hano kuri Monde Stone TV.